Maya pa oras kabalen. Kayang taming mabilog ang puwersa ng GNN TV44, babyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ngayon Biyernes, July 11, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Good news para kareng motoristang malapit na mag-expire o mapasu ing lisensya. Uling malyari na online ang renewal ng driver's license. Ayon ang report. Inumpisa ng Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office o LTO at Department of Information and Communications Technology o DICT ing online driver's license renewal system gamiting eGov PH app inyang Webis, July 10. Agpangkang DOTR Secretary Vince Dizon kapag nasaning digital na sistema ing gawang mas malagwa at iwasan ring fixer king proseso ning pamag-renew ning lisensya. Ang makatuki king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gawang digital ing serbisyo ng gobyerno. Alam nyo naman na notorious ang mga iba't ibang frontline agencies ng gobyerno sa pila at sa requirements na minsan doble-doble, paulit-ulit. Ang sabi ng ating Pangulo, kailangan baguhin na yan. May teknolohiya na tayo, nandyan ang internet, so bakit pa kailangan pumila at maghirap yung mga kababayan natin? Mo na kailangang munta king LTO office bang nakanumang biktima kareng fixer. Sakop ning online renewal ing 5 takbang kabilang ing medical exam at bayad na malyari na mo namang gawan online. Malyari ang kuwanan ning bayong lisensya king peka malapit na LTO branch o kaya naman ipa-deliver diretso king bale. Key features lang nito, no? Number one, it's all end-to-end online. Pati yung pagbayad ay online na. Makikita nyo mamaya, nandiyan na ang mga options na nakikita nyo na sa mga iba't ibang mga online applications ngayon. Pwede ka magbayad via GCash, pwede ka magbayad via bank, pwede ka magbayad via credit card, pwede din, no? So kumpleto na 'yan, no? Hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin. Yung mga medical exam, syempre kailangan pa rin magpa-medical exam pero online na rin. Yung pag-check ng mata, etc. Yung pag-check ng pandinig, online na rin. Makikita nyo yan mamaya, no? At napaka-importante nito, yung pagkuha mo ng lisensya. May dalawa kang option na makikita nyo dito. Pwedeng pick upin mo yung lisensya mo sa nearest LTO, pero pwede mo ding pa-deliver na lang sa bahay mo. At yun ay ma-deliver agad-agad. I think within 72 hours, makukuha mo na agad-agad. So nakita nyo talagang pinag-isipan ito ng mabuti sa tulong nitong mga kasama natin sa DICT at sa LTO at sa DOTR. Pinag-isipan to para mapadali talaga yung experience ng ating mga drivers, no? Para hindi na talaga kailangan pumila ng napakatagal, hindi na yung palipat-lipat ka ng opisina, palipat-lipat ka ng lugar, hindi yung pagpunta mo sa isang LTO district office, may gagapit sa yung fixer, sabihin, bigyan mo na lang ako ng 5,000, papadaliin ko na yan. Wala nang ganon. Dahil sa telepono mo lang, magagawa mo na lahat to. No? Whether here or even abroad, no? ED. No, kahit na ang mga OFWs na, kahit na sa Middle East ka, nasa Europe ka, nasa ibang parte ka ng mundo, magagamit mo, marirenew mo. Dagdag na pang DICT Secretary Henry Aguda, nung alapang physical card, valid nemo naman kaming electronic driver's license, iba't king eGov PH, at iti kilalanan dere nga ahensya ng gobyerno king pamagpatupad. King mismo nga doning press con, meto nga aplikante ing matagumping meka pag-renew lisensya gamit ing bayong sistema. Kaya bay Ira Ignacio, ako po Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Maraguling papil na rin yayaliwang sektor, bampasikdangan ng pamamya serbisyong medikal kareng Pilipino. Ay report.
Pesinayan niya yung PhilHealth Pulse o Promoting Universal Healthcare o UHC through linkages, synergy, and engagement. 2025, King Laos Event Center bilang parti ning pamagsumikap na pasik na nga ning pamagpatupad ning Universal Healthcare Law King Central Luzon. Kapag nasaning multi-sectoral town hall meeting IT, ing patigikan ning ugnayan at pamisan metong ning PhilHealth kareng niyaya liwang sektor bang apasan tinging access king serbisyong pangkabulasan king rehiyon. We're putting all important individuals who have a role in promoting universal healthcare in our country is to build a cadre of universal healthcare champions from the different society, no, sectors. Hindi lang kasi ito DOH, hindi lang ito PhilHealth, hindi lang ito local government, kundi lahat ng may kinalaman sa nagpo-promote ng kalusugan ay kailangan magsama-sama. Kabilang karengapi sabyan kayong aktibidad, ing PhilHealth Financial Management Reporting Enhancement Program ang makatutok king mas masaleseng pamag-report, regular reconciliation kareng transaksyon at pamagsalese king sistema ning benefit claims dareng healthcare providers. And this the project pala was started here in Region 3 by the Region 3 staffs. And isa pang good news po, ang problema po namin sa government, pasensya na po yung mga taga-government hospitals, palagi po silang late nagsasubmit ng claims. Under the rules, they have 60 days to submit to us. But I am very again happy to report that because of the performance and innovation of PhilHealth Region 3, nababayaran na po namin yung mga late submitted. Also nahanapan ng paraan with the support of the Supreme Court and other our Congress, no? And with the help of our provincial governor, si Nanay Pineda is also very instrumental for the innovations done here in PhilHealth National. Kinilala ning PhilHealth ing maragulayambag ng Governor Lilia Pineda karas kareng serbisyong medikal. Tulad ng mental health, actually, that was isa si Nanay sa mga staunch, ang tawag natin ito, guide or siya talaga nag-request sa amin. So ngayon po, meron na po tayong mental health package and we also now are starting to pay eyeglasses for children and even wheelchairs and crutches. So yun po ang good news and later on po may mga bago din tayong innovations. Itong Pulse po, ito yung ina-announce namin yung what's new in PhilHealth. So isa po dyan, emergency transport, ibig sabihin mga ambulances will also be paid very soon. Pepatibe ning programang iti ing transparency, operational efficiency at partisipasyon dareng stakeholders para king mas mabilis at epektibong serbisyo ning PhilHealth king publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Iba't king Category D, Category C na ing Clark International Airport Corporation o SIAC. Kabilang niya itik, kareng top performing GOCC himbansa. Highly report ng Patricia Mamangon. Maya pa balita, iba't king Category D, Category C ne in Clark International Airport Corporation o SIAC, agpangking Governance Commission for GOCC o Government Owned and Controlled Corporation. Mga tuliran keti, mas matatag ing finances dareti, mas efficient ing operations at mas mabilog ing commitment da bang maging prime aviation hub ning bansa. Banwang 2024 pa mo pero ramdam na ing progreso. Ing SIAC, may gremit siyang record-breaking at 282 million pesos king Bureau of the Treasury. Mas matas king 202 million pesos amibye inyang 2023. Metong yakan ng patunay ti na manakita niyang ahensya kabang sasaup king gobyerno alang dagdaga tax, alang utang. At emuyan, makapalubyan naman ng SIAC king listahan ng top performing GOCCs king mabilog a bansa king 2024 GCG Awards. Metong niya naman kanuiting badge of honor para king karela kanong masaleseng pamamalakad at balaw sa pamagsumikap para king world class a Clark. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod.
Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. PhilHealth, panigobra ning masaleseng sistema king pamandake panulo kareng barangay health centers. King mega na pa PhilHealth Pulse 2025 o promoting UHC through linkage, synergy and engagement, layo na ning meging diskusyoning pasik na ning implementasyon na ning Universal Healthcare Law o UHC king Central Luzon, king pamisan metong daring alialiwang sektor keti. Many munaya in PhilHealth na isulong ing mas malawak ka access kareng serbisyong medikal at pasik na ning kapasidad daring LGUs, ospital at taliwa pang ahensya para king serbisyong pangkabulasan. Agpang kang Dr. Corazon Flores, Regional Director ning Central Luzon Center for Health Development, makatutok ya ing Central Luzon UHC Integration Site king pamamye panteng access kareng serbisyong medikal kabang poprotektahan ding kabalen king maragula gastos medikal. Sapat a supply ning panulo at gamit medikal ing metong kareng api-sabi king forum. Sinigurado na rin ng PhilHealth na apatupadi nga lang masaya nga panulo at may-expire a panulo king balang barangay health centers. Metong king makaplanong panigobran ing masaleseng sistema ng transport, monitoring at disposal daring panulo. Tutukan niya naman pansining pamanyamasan kareng proseso at transaksyon kareng ahensya ng gobyerno bang mas mapabilis ing serbisyo kareng kabalen. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Bayong pamagkilala ing migawad king City College of San Fernando, Pampanga. Pakibaluan tayo ti king report ini. Formal yang mipabilang City College of San Fernando, Pampanga o CCSF kareng peka innovative kuleyo king mabilugayato kay bat nang ikwa ang 348 rango king 2025 World University Ranking for Innovation o WURI. Inununsyo yung resulta king 5th Hanseatic League of University o HLU Conference again na pa ninyang July 10, 2025 king Dumaguete City, Negros Oriental. Kawani king aman wana recognition, many kuwaya naman na position in CCSFP kareng mayaliwang kategorya. Top 34 king environmental, social and governance o ESG trend, top 38 king ethics and integrity, and top 47 king student mobility and openness.
Patuniya kanu iti kimbalaw sa pamagsumikap ning CCSFP na makapamye pa magbayo, makabaldugan at makataong edukasyon na yakmaking global standard. Ing wuri ang makabasiking South Korea, ing annual global ranking sa kilala karing universidad at koleyo at intune epekto king komunidad kapimilatan dareng makatud a programa. Ako'y Nicole Rosete para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. At yun kay laut 2,030 kilometers extreme northern Luzon, yung babanteng low pressure area, makapektuya pa rin ng southwest monsoon at magdulot yung paguran kay maragula party ng bansa. Asahan pamurin pakalat-kalat na pamanuran kay party ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyu o reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumong kapamilatan dareng numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisam lang Kapampangan. Hailben nyo lang ang Bernice, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyo.